I Sarepol-provinsen fortsätter Yardems familjefadderprojekt att sprida hopp och ge livsnödvändigt stöd till de mest utsatta. Under september och oktober har vi tack vare våra fantastiska givare kunnat nå ut till fler behövande familjer. Varje familj får ett månatligt stöd på 500 kronor, en summa som gör stor skillnad i vardagen och hjälper till att täcka grundläggande behov såsom mat och hygienartiklar. Hjälpen riktar sig främst till änkor och föräldralösa barn som ofta saknar andra möjligheter till försörjning och trygghet. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Elhamdülillah şu an Afganistan Sarpul vilayetinde geldik. Her zamanki gibi her 2 ayda yaptığımız gibi September ve Oktober 2025 ayların yardımlarını da Rana ablamıza ulaştırdık. Kuru fasulye, salça, şeker, çay, 2 çeşit pirinç, yağ, bulaşık deterjanı ve 2 çuval un getirdik bunlara. Yapmış olduğunuz yardımlardan çok çok teşekkür ederiz. Allah sizlerden razı olsun. Bismillahirrahmanirrahim. Tegina sağırım bu Xudo ular xo'sh qilsin, o'g'illari katta bo'lsin, nasib bo'lsa o'g'illarga Xudo nayizoba qilsin. Bizlarda 2 oylik nimamizni yetkazadilar, xonalari obod bo'lardi. Våra engagerade faddrar är hjärtat i detta arbete. Ett fint exempel är Gävdet, som idag stöttar 10 familjer, varav 2 i Sarepol-provinsen. Det är tack vare din omtanke och generositet som vi kan fortsätta att förändra liv, familj för familj. Yardım Sweden ve Çırağ Sabız Vakfı olarak şu an Afganistan Sarpul vilayetindeyiz. Her 2 ayda yardım ettiğimiz gibi bu sefer de 2 ayın yardımlarını Zehra ablamıza ulaştırdık. Sarpuldan bo'laman. Sizlardan ko'pdan ko'p tashakkur qilaman. Sizlarda g'ariblarni, sag'ir yetimlarni sizlar vaqtini xush qilasizlar, yo'qlaysizlar. Xonalaringiz obod, davlatlaringizni Xudovand bundan ziyorat qilsin. Ko'pdan ko'p sizlardan ko'p tashakkur. Hamisha shunday g'ariblarni sizlar vaqtini xush qilib, xudo xohlaylar. Ko'pdan ko'p bizlar rozimiz. Haqlaringizga ko'pdan ko'p duo qilamiz. 5 vaqt namozi ustiga, qumlaringiz uzoq, davlatlaringiz ko'pdan ko'p bo'lib ketsin.